hina mukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm going to like Gagash. Now, of course, his birthday celebration. Yeah, tanishim shtiva wa siku ra 27 rona siku nkulu. A swi komba a ready swinene, as you can see. You kombeteni video live, of course, look how set up was stage and stuff like that. Kwalano kwa eKara launch. Na alcohol ku xawini you kombisini wa jale matoto vana va ntavasi. This is the only trending matter kahle kahle ka Gaza. Ka siku ra 27 ta May. Na loko nghena ka Facebook, as you can see, u fike scroll laha kuma ku ya xibohi ku boha. As you can see, na mawusi bouncers mata mari kona leha mi nga bayizi. Hayi mo nga ta ma kha ma fambisa le emabaku shona mi nga bayizi. Loko hi cheka Facebook, to be honest, mhaka leyi loku trended swinene, so mina expect ku boha shutdown, to be honest. I mean, like event leyi loku trending, nghena ka Facebook, search mu Gagash birthday celebration kwale eKara, mi ta swona ku it's trending everywhere. Vona timinutes leti vanhu va le ku posteni, like swi komba na ku vanhu vo tala va tsakela ku ya le. Na ku a yi loko sabotajiweni event leyi a swi na minkarhi leyin'wani swi hambanini, it's not sabotaged, as you can see. So hi nga expecta ku va na matimu swinene, plus na bina the president yi ta yi ri kona leyi na yona hayi vhele munhu wo ti rhandzela matimu. Swi komba na ku ku ta va na shutdown, ku hi leswi ni swi vonisaka swona mina, na the hype leyi nga kona. Mi nga mi swi vonini vo the twins, they were also behind the marketing. No Manyangatsi va vonini, plus na Gagash. I mean, like those people are top ka Gaza hi marketing. Combination ya Manyangatsi, the twins na Gagash ku ri ka marketing. Hamboyini loko nga tali, hey. Se u nga ku nghenela vuloyi kwalani mpela. So kona hi nga expecta ku va ku ri na shutdown, unless loko fika ku ri na mpfula. Ku vula ka swona ri madlokonya ka ngove, of course fan ya Mr Post xi nga fika xi kombisa ku after game ya Pirates nga ku na mpfula. Of course swi vula ku mpfula leyi, of course, yi kota ku sabotage event ya Gagash. A xi kota ngo Gagash loko a start ka tsala swilo leswi misa lowu hi ta vekela clip ya Gagash, of course, loko a kha responda ka mhaka leyi ya mpfula leyi. Video vheta yi hela. Loko ri a mi nge za mi subscribe, a ni ta kombela mi tlika subscribe. Hi nga yinisi mpfula no ku byela sweswi ngo bvo ngo ze ku bvo tiva yini ku nisa mpfula wena fambi hi phaphela wena. I tiva yini ku nisa mpfula wena ngo fambi tamba tiko leri hinkwaro. Wa ta swo ndzi nga ku ho ndlela favor ku va khi hanya na wena. I'm not doing me any favor, and there is nothing that you can do. By the way, we just tolerate each other. No one is clever or no one is better than the other one. Maro somebody will tell us nonsense. That's why it has to pack as young one. If I'm not so, because when I watch it, never love one should be. Once you want to be, never love one should be. That's a problem. Blood is full.